halos sitangan po, lalong-lalo na rin susuyuking pisamban, mayayaws tang disipulo ning Ginoo, talatuki ning Ginoo. Dapat, makananumuping kaya nga sabi na, kalupad na rin alagad ning Ginoo, kalupad na rin apostol na, ita mo, makananta nga sabing apostol na kata naman ning Ginoo. Makanano tamo nga sabing, ita mo man, alagad na kata mo, di nga pong Ginoo. Well, may pong checklist yung kaya katamong ebanghelyong yan. Nung makanano, ing meto nga talasuyo ng Ginoo, masasabi ang alagad na. Mumuna, anya nga tsuya, king dagat-dagatan ng Genesaret, ing ginutang Jesucristo, nga ng San Lucas kay katamo, reng tao burideng puntalan, burideng lapitan, bakit? Bisalang makirandam, king amano ning Dios. Bisalang makirandam, king amano ning Dios. O ting mo nang pwede tang akit, at asabing alagad na katamo ning Ginoo, nung bisatang makirandam, king ama nuna. At sigurado naman po, ing balang metong at metong kay katamong talasal pantaya, bisayang makirandam, king amano ning Ginoo. Tani po kailangan kutnan to, nung makirandam ko wali, siguradong makirandam ka. Ngaita, tinya pong kasunod, kadwa. Kakabud makirandam. Nano pong gewa na ng Ginoo? Anyang ikit na yung makasadsading bangka, sinakeya kitang bangka ng Simon. At nga nakang Simon, Simon, ilawat na yung bagya, king pampang. At karinya po linuklok at may gumpisang tinuro, king amano ng Ginoo. Gewa ng Simon, nilawat na yung bagya. At kaya rin ang tinuro ng Ginoo nang sinabi na pa kang Simon, Simon, ilawat may pambagya, kenta kayong bandang ilalam, at ibaldogyo ring lambatyo. At nga na pong Simon, Maestro, kabukas na kerogong babaldog, lambat. Alake porogong ikwa, pero nung ya ing utos yo, maminto ko, iyatsake, ibaldog niya, ing lambat. Kapatad, kakabud makirandam, king amano ning Ginoo. Dapat makasadya ka namang maminto. Alayang kwenteng pamakirandam mo. Ang yang rugong manibatan niyang anak ka, hanggang yaning metwa ka, makirandam ka, mamasa ka, king amano ning Ginoo. Nung mo naman pamintuan, nung mo naman babiyayan, ala mo naman. Katlo, anyang bildong na no ning Simon, ing lambat, anyang umena nung abitan at isaka, nanuruguwa, yabit uling kera kalandaring asan, nanggewa ng Simon, detang mela ko na kayabe na king pampang, inaus na la, at pepasaw piya karela. Katlo, nanungno ka rin pwede tang sabing alagad na kataning Ginoo, nung itamo sa sarili niyan ing obra ng Diyos. Nune, manabe tamo. Kasi nang minsan, ating pong leader makanyan, yang piksabyan ng among, o yan naman mapamintuya, yang aning sinali, yang migsadya, yang megobra, kayangan. No man mo inabe, ring kayabe na, king parokya o king kapilya. Nandin pin, migmisa ko, among tutupo yan nga na. Ot parati nang yako, pero ko naman sa sarilinan nga na, sana nga na, potang ausan ko la, sana abayan da ko naman. Sana yung mensahe mo, among, miras mo naman karela. Aliwa naman tang sa sarilinan ko mo, ilaman, diyang ausan ko la, labisang makyabe. Ing tunay alagad ng Ginoo, piyasa ya namang manabe, piyasa ya namang makyabe. Uling mo po asarilinan, ing obra alikwaning Ginoo. Kailangan tayo ing metong at metong. Anyang sino pandanering alagad o rengaliwa pangmanasan i Pedro, anyang sidsad danere king pampang ding karelang bangka,
megas danla, may nga pamulalala, king karelang asaksyan. Nano pong gawa ng Pedro? Siniklaod iya, arapaning Ginoo. At nga na, tumayo ka kanako Ginoo, uring tao kong palpikasala. Ing tunay alagad ning Ginoo, kontorya milalapit king Ginoo, mas akikilala ni ing tunay ng pangatao. Mas ikit ning masalang Pedro, ing pangatao na anting palpikasala, anyang milapit siya king Ginoo. O teyo mo pulawen, deng kapatad tamong si Simba, mga di, po tapong at ilang agawang kasalanan, minsan alaman karela, alaman makukonsensya, alaman mababagabag. Pero potang ika, may gumpisa na kang sinuyo king pisamban, ang yang malatiyang kasalanan ay minsan, ay, may kagawa akong mali, ay, makukonsensya ako, ay, ating kuwatang agawang eusto. Bakit? Uling potang milalapit na kakingapong Ginoo, agyo na kang apapagbayo. Ini po akwento ko ining karanasan king metong parokya, ating pong metong EMDC or mag-apply pang EMDC king parokyada. O nga balitan dapin po rin ning karelang kaparokya, lalong-lalo na rin ning pastoral. Pintalanding pari. Amo ngayon po tatanggapan ini pong mag-apply ke kayo. Kit na nga ning pari, ay bakit nga na, nanong problema? Ay amo. Ini pong kabalitan niya po king baryo tamo ini. Babaero ya, senggero ya, ay nanong aning bisyo, king Biena. Sabihan niyo po yung kasalanan, siguradong gewa na. Nung pong tanggapan niya yan, among, nano nang sabihan dareng kay katamong parishioners. Kay ba't mamiyaya pang communion? Nga naning pari, kapatad, balo yun yung bayo kung datang king parokya, ako ngan kilala. Pero ditak-ditak tunggal-tunggali kayo, lalapit ko kanako at sasabihan yung bisa ko pang isundo, ingke kayong pamanyuyo, king parokya tamo. At kayo, tingkap dakongan. And along the way, kabang akiutos da kayo, apagobra da kayo, ditak-ditak akikilala da kayo. Uling ikayo mismo, potang miluluklukan tamo, mipapag-istorya, mipapagkwento, ikayo mismo, bubuklat yung sariliyo. Wari ika sister, nga mo, anyang ala kapisamban, kayari mong megobra king bale, uita, at yun nakaking kaliw, king kasiping mong bale man, mangogo na ka. Magmansyong, magtongits, magkwaw, susugal na ka, ang gana kang kabukas. Ika brother, anyang ika pa EMDC, wari, nino-ninong pakyabayan mong babae, bukod pa king asawa mo. Pero alawen nyo, ngening linog na ko pisamban, imbis na susugal ka, at ka pisamban, sasaw, na numaning kailangan. Ika man brother, likwan mo yung ganaganang makanyan, meging faithful ka, tapat ka king asawa mo, at ngeni, na numaning kailangan larinan king pisamban, parati kang atsyo. Bakit? Agpang naring kaya kayo, anyang alapitan nyo ne, ing ginusinuyo kayo, apagbayo na kayo. Kaya masanting, naining kaya katang kapatid, sabihan yung makasalanan, tanggapan tayo, may kalupayo, apagbayo ne, ni nga pong Ginoo. Katatawlian, ikita mo naman, nga na ning Ginoo, kareng Simon, ang poreng aliwang manasan, katatakot, manibat ngeni, maging magliligo ka kareng tao. Ginuyo do rin bangkada, pati rin karelang lambat. Ingisipan kupin, pamisalida no rin ngasan, pamiedala, or kaya na ano manggawan da, iuli dala bali. Pero na ng San Lucas, likwanda ing gana-gana at tinukila king Ginoo. Iyeng pakeda, niya pinatsula ka rin, pero ngening atyo na arapan da.
likwandeng gana-gana, at tinukila king Ginoo. Eng minsan po tangaw sanda katamong subuyo king apong Ginoo at nakatamo karakal excuses. Ay, busy ko pa king obra ko, ay tuturo ko pa king eskwela, ay dakal ko pa gagawan king pamilya mi, ay king business, ay siguro po mag-retire na ako, pwede na akong mamasa, pwede na akong mag-choir, pwede na akong mag-pastoral. Unang minsan po ka-retireda, mas stroke lang. O Ginoo ko, makana ko mamasa nung baligtad ni, o minurong ning dila mo. Makanang ka pang mag-pastoral nung ka man masyadong nilalakad. See? Kapatid, nung tunay na kang disipulo ng Ginoo, agyo mong lakwan ng gana-gana para kayo. Kapatid, karining pamaglarawan na binanggit ko, mayayakit. Mayayakit. Ingindong birhen at sulangan kaya. Nung ating modelo king pamakirandam, ing Birhen Maria, may kirandam niya king mensahe ning Anghel Gabriel, na iya maging indune ning kekatang talapangabos. Mantong kang modelo king pamamintu, ing Birhen Maria. Malyari sa kanako anding ikas mga mano. Napayanting dyan ning gana-gana, pero may mintuya king balak ning Ginoo. At aliya mo yung grasya, kaya baluta mo pintalane, Elizabeth, dinakene ni king grasya. Uling bala mo agyong tanggapan ing na garang grasya, dinakena. At aliwa mo kang Elizabeth, nun ita mo ngan, dinakena kataking grasyang iti. May nabeya. At baluta mo pumibay tiyang alam bakas kasalanan dapat biyasay, bigpakumbabaya, kapakumbaban, kalupa ng Pedro siniklawod at biyasang siklawod, arapan, ing kapakumbaban, king indong Birhen Maria. At yan mo naman, ing kayang commitment, manibatan niyang tinanguya, king mensahe ng Anghel Gabriel, ang gana king katataw yan, tiniplad, sinuko, likwaning gana-gana para king apong Ginoo. Sana itamongan may yaos disipulo ning Dios o yaning mayap tang pakyapusan ing Birhen Maria. Makirandam, maminto, manabe, biyasang magpakumbaba, at sana agyutang lakwan ning gana-gana para tuki king Dios. Amen.